Eclesiastés capítulo 1. Tohol spisil, Mike Sventa Eliashkot. Hate bilala yal tehpihupteswane, hates nichan David te ochtamuk ahvalil yuun Jerusalén. Merot tohol tahyalel. Taspisil, merot tohol tahyalel. Biash lok yun ate vinik te lombayalesh at etabalumilal. Ayakalik ta ayinel tak inal, ayantik yakalik ta lahel bael, pero te balumilale, mabayash yanas tukel. Yash loktel tek ale, yash mal bael tek ale. Yash cha sucham bael ta yavil, yun yash lokshantel yam vuelta. Teike, yash shuchiyot bael ta sur, ore yash sucham bael ta norte. Yash suchantel teike, sok yash cha sucham bael. Te muk haetik, spisilik yash vahtik tamar, pero temar, maik bi ore yash nos tukel. Te muk haetik, yash cha suhtik shan tabay hachemtel, yun yash cha suhtik bael tamar. Hich ayik tabel spisil ora. Spisil te bitik yash kash kotantik yun, maik mach esh hu yun yalel te bitil aye. Maik mach yal te tik ish at te bilala yilishe. Sok maik mach yal te tik ish at te bilala ya istohole. Maik bi ay te mayuk ta nameye. Maik bi ay ta pasel te mayuk ta pasel ta nameye. Maik bi yachil ay ta balumilal. Ay me mach ahich yayal. Hain to mero yachil to shime. Pero ay nanish ta nameya. Aish bayal tahvak ya vilal atek alal ayinotike. Te bitik ashemikish, chayemikish ta otanil. Te bitik yatosh kota pasel, hanime hichesh chayik ta otanil. Hanishish te bitik yatosh chiknahe, yamesh chayik sham bael ta otanil. Te bitik yilo te pihupteswanehe. Te hoon te pihupteswanehone, kashon tamuk ahvalil yun Israel ta Jerusalén. Soks pihil kotan la katelin yilel, soks nopel spisil te bitik yayich pasel ta balumilal. Ha hich ay te bitil Dios Jacobe yikaz te viniketik, sventa yun yayak bik tahuk tas tohol. Hukuns nael talek spisil bitik yayich pasel ta balumilal, merot tohol tahyalel, ha pahal sok te yak antik yak tsaktik te ike. Mashu ta tohtesel te bitik koshole, mashu ya awahtay te binti mayo kauune. Hayun hich la kalta kotan. Te hoone, mero muh koplal ta vinikil yu unik. Kashem hich pihil at te bitil te yantik machatik nel kashik ta muk ahvalil ta Jerusalén. Melech kashe la kakbat ta styles kubulil te pihil otanil, sok tas nail sventail te bitik aye. Sok nish te bitik mal lekuk, sok te bol otanile. Tik la yakboh na yakay at te hanish te yakan yahtsak te ike, shon. Tamero melel yakal, te machas no pop ihil kop, ay me bayal svokol, te me bayal biyah natike, bayal meh vokoltik yuun. Eclesiastés capítulo 2. Hich la kalshanta kotan, yotik yah paskil prueba, yameh pas te vitik yas mulans pasel te kotane, yah pas te biliah kante kushlone, shon yuun. Hauk meto, merot tohol tahyalel. Hich lahna te hovilnash koem te tseehe, sok maik sventel koem te smulanel yutsilal te kinale. Ta kotan hayik ohon la kayat te pihil otanile, lakah mulambe yutsilal bino, la kakbatas ka koem, sventa yun yakil te me halekesh kotat te vinik te me yayush te hayek al ahtaybil te yesh ain tabalumilale. Munk iskoplal atililetik te lahpase, lahpas mukul naetik, ay tsusubiltik te hoon merukuune, lahpas be yavil, sok lahtzun te etik, spisil tahchap te etik te lekta loel site, sok lahpas be yavil nichimetik, lahpas be yavil ha yun ha etik, yun yayich ahtzesel at te etik lahtzune. Lahman moso etik sok kriada etik kuun, sok ay te ayinik tahna, ay bayal wakashetik kuun sok chihetik, spisil te machatik ne kuun ta Jerusalén, maik hich yunik at te bitil te kuune. Bayal oro sok plata lahbusan ta tsobel, kule haliletik te ha yunik at te yantik muk ahwaliletik sok ay tal ta yantik inaletik. Ay kayo viniketik kuun, sok ay kayo ansetik kuun.
sok las mulan be yutzilal te chich bakete, maik las pason falta anzetik. Mero muh koplalta vinikil, kashim hich bilu kuun ate vitilyantik nel kashi kuun ta Jerusalén. Manchuk me hich ayon a, pero mabalas piht eson te pihil otanile. Maik bi ora malah mulan te vilalas mulan te kotane, sok maik bi ora mabala kakvei te kotan te vilalas mulane. La kaibes buts sok kotan tas pisil te katele, hastol kak otas pisil. Hach on tas sahtael kil te vitih pasoje, sok tas pisil te katel ay wokol tas pasele. Kota kotan te mero tohol tas yalel, te hapahal sok te yakuh tsaktik te ike, sok te maik via kunintik ta balu milale. Tapatil hach nop ta kotan te skoplal te pihil otanile, te bitik malekuk, sok te bol otanile. Biyan yas pas te machesh och ta ahwalir te kalal yash lahone, hanime yas pas te bitik la yichish pasel ta nametele. La kil te ha mero bayas skoplal te pihil otanile, ha maik skoplal te bol otanile. Hish te bitil ha mero bayas ven tail te sakil kinal, ha maik sven tail te ihkinale. Te mach ais pihile, buen lek yas tuntes te site, yan te mach amasnak kinal, yak ta vel ta ihkinal stukel. Pero las na te pahal spisil, mele te vila yeshkot tas toholike, hanish yeshkot tas venta uk. Hayun hish la kalta kotan, te vila kechel ta koel ta sventa te mach amasnak kinale, hanish kechel yeshkot tas venta. Hayun, la kalte maik viyesh tun kun ate pihil otanile, hayun, mero tohol tas yalel. Melel tapatil maik vi ora yesh na otish te mach ais pihile, hanish hich maik mach yesh na otish yun uk te mach amasnak inale. Te mekash bael te kale, spisil yesh chaita otanil. Te mach ais pihile yesh la, hanish hich yesh la te mach amasnak inale. Pahal yesh chayik bael tak inal, shon. Hasta malah mulan te kuslehale, meles pisil te bitgayich pasel ta balumilal, mabalas mulanish kotan. Melel, mero tohol ta yalel tas pisil. Ha pahal sok te yakuh tsaktik te ike. Tas pisil te ateliletik lah pasta balumilal, kashel ni shuhtuk ayutzila la kai ta kotan. Mele tas pisil, ha yakakve hile te machesh och hile ta helole. Naote puersa hichesh kote, manchuk mehpi, o boliotan, pero yame yu unimbon te pihilkop te ay bayal wokol te hukun style li tota balumilale. Hayun hanishich mero tohol tahyalel. Te kala la kil te vitih pasota balumilale, lahmel kotan yun te mero bayal ate hone. Ay mach atiesh ate soks pihiliotan, soks pihil sol, soks pisil te vilas naos pasele, pero te hanash yakve hile yunin pisil te mach amaba ate hem ae. Hanish mero tohol tahyalel, sok maik sven tail te las pase. Biash lok yun ahiche te vinik te mero bayalesh atehe, sok te mero mayuk hochel yun li tota balumilale, te hayeb kal kushule, kush obolsba, aiz wokol, yun yikats koem. Ni haugesh kushyotan ates hol ta ahkobale, pero mero tohol tahyalel. Te bi mero lekyas kanyas pas te vinike, hat yashwe yash uche, akayaybe yutzilal te yatele. Naotes pisil talem tas tohol te diose, melel, mach esh huya shwe, soke yaybe yutzilal te me mahaug tas venta te diose. Mele te diose, haya yagbe spihil yotan, sok spihil sol, sok yutzilk inal yay te mach alek tas site. Pero te mach yas les mule, ya yagbe kashuk swokol tas sobel skulehal, yun patil haya yagbe te mach alek tas site. Hanish te mero tohol tahyalel ta pasele, te ha pahal sok te yakuh tsaktik te ike. Eclesiastés capítulo 3. Spisil ayorail. Tabalumilal spisil ayorail ta pasel. Ayorail ta huhun te bilayashkot ta pasele. Ayorail ayinel ta kinal, sok ayorail lahel bael ta kinal. Ayorail tsumbahel, sok ayorail tabulel te vilayit tsunele. Ayorail milaw, sok ayorail postayel. Ayorail te vilaya yich hinel, sok ayorail te vilaya yich pasel. Ayorail okel, sok ayorail tsee. Ayorail mel otan,
sok ayorail paskin. Ayorail tapukel bael tonetik, sok ayorail tatsobeltel. Ayorail yaspets baik, sok ayorail yayikitais baik. Ayorail taleel, sok ayorail tachayel. Ayorail takehel, sok ayorail tachohel. Ayorail tahatzel, sok ayorail tsisel. Ayorail chabal kinal, sok ayorail aye. Ayorail mulanel, sok ayorail ilayel. Ayorail guerra, sok ayorail lamal kinal. Biyash log yun ate vinik temero bayal yash ate he. Lahnaish te ikatsil yash agboch kuchun te diose, sventa yun ya yak bi iktahuk a. Te bi ora hish las kane, spisil tuhbi las pas. La yagves nata yotan te ansviniketik te vitik sventas bat el kinal. Manchuk me mash huyu unix nael te smukul samalul te vilas paso te diose, sok te vitik yatos pas baele. Yahna te bimero lek yas pas te ansviniketike, yaskant yask ases yotanik tas mulanel te vitik aye, sok yaskanya yaibeik yutzilal te kushlehale. Melel te yashve otik yash uch otik, sok te meyah mulantik te vitik yash lok ad te kateltike, yun hanish te Dios te hich yakohbotike. Spisil te vitik spasot te Diose, naot te stalel aye, maikbi pasel shan yaskan, sok maikbi lok esel yaskan. Dios hich las pas, sventa yun kalal yayilik te answiniketike, yash chunik. Maikbi ay te mayuk tanameye, sok maikbi yash chikna te mayuk chiknaheme. Hanish te Dios yayak chiknahukshan yan vuelta te bilak ashemishe. Te bilamas tohiluk ta kushlehal. La kilish ta lek ta balumilal te yahtahtik te vitik amen ta bantis koplal ay lekil chahbanele. Sok yahtahtik te vitik malekuk ta pasel ta bantis koplal ay stohil te kope. Hayun te yakale, te Dios yash chahbanot yun te mach alek yotane, sok Dios yash chahbanot yun te mach amen yotane. Mele ayorail yun spisil te vitik yash chiknahe, sok ayorail yun te vitik yash kot ta pasele. Yakalshan, te biyilel yatel te ansviniketik, Dios yakal ta pasel ta prueba yun, sventa yun yasnaika te hanish pahalik sok te chambalametike. Tamero melel te ansviniketik sok te chambalametik, pahal ais lahi balik, pahal yash laik bael. Mele te vitil kushulike, pahal yajich sok ta sventa vitil yajich te kushulike. Maik machak kahal, ni te ansvinik ni te chambalame, taspisil mero tohol tahyalel. Mele te bant yesh bahtike, hunash yavil yash kotik. Melel tatsubilum pasbilik taspisilik a. Hanishi tatsubilum yasuhtikshan taspisilik. Mach esh huya yal tesh mobile tas toyolich ulchan tesh chulel te ansvinike, sok tesh ko bael tas kobulilunk inash kushlehal te chambalame. Las nabeis venta el talek, te maik bi merot uhbil ta mulanel te yaibe yutzilal te vinike, ha nash te astuntes te yatele. Ha nashun abi, mele maik mach esh bahtik ta ikeltel yuun, te eshtal yilshan te biyashkot ta pasel te kalal lahemishe. Eclesiastés capítulo 4. Baht ko tanta yilel te tulan utzinel yak ta pasel ta balumilal, lakil te machatik yakal yichbelik tulan utzinele. Yakalik ta okel, pero maik mach esh muktesbot kinal yayik yuun. Yesh akbotik tulan svokolik yuun, pero maik mach esh muktesbot kinal yayik yuun. Hayun lakal te hamerolek ayikish te machatik lahikishe, ma hauklek ayik te machatik kushulik toe. Manchuk tas cha chahbalik, hamerolek ayik te machatik matoba ayinemike, mele matoba yilohik te bitik amen ta pasel ta balumilale. Lakil te bayalesh ate hotike, te bayalesh esmah biluktik sventa bitilmuk atel yah chahbantike. Talek ashel yash hach biktal otan tahibahtik yuun. Hanishich merot tohol tahyalel, sok te ha pahal sok te yakuh tsaktik te ike. Te ansviniketik hiche yaldik, te mach amasnak inale yaspetskab, hichas hinsbah tas tukel a shik. Pero hon hich yakal. Ha bayas koplal te miyah kush kotantik te buke, ma hauk ais koplal te miyah mil bahtik ta bayal atel, yun ha pahal sok te yakuh tsaktik te ike, shon.
Yanshan la kil te bimero tohol ta yalel yak ta pasel ta balumilal. Ay tulvinik mero stukel ay ta kinal. Maik macha junio tan sok, ni snich nabuk, ni hermano tak, pero mas kushio tan ni tebuk. Sok te spisil ora mas kushio tan tas mulanel te skulehale. Ni ayuk yan bila ay ta yotan. Ni yakusna ta yotan machas lekil yutzilyash kote yat el te mas kushio tan tas pasele. Sok mavayas nop te bi yuun te kuchem yuun te svokole. Tas pisil mero tohol ta yalel. Sok mero yalal ikatzil koem. Ha kiptik te mehun ayotike. Ha toyol koem te chebe. Ha pekel te machahtul nashe. Melel te chebe ha toyol yashloksi te yatelike. Te meyesh yal te tule. Te yane yamestam hachel. Pero aymes wokol stukel te machahtul nash ay te me yale. Mele maik mach yes tsakot hachel yuun stukel. Sok shan. Te me chebi eslaks baik tawayele, talek ashel yashk ishnais baik, pero te me stukele, maba yashk ishna. Te machas tukel aye ya me yitzalel, pero te me chebike ya me shuyunik tzalaw. Sok te me oshpi te ilera ya yitzotele, ma ora uk yashtuch. Mahauk ais koplal ya avilal te macha ais pihile. Sok yanshan. Ha bayas koplal te kerem te meba te me ais pihilio tane. Mahauk bayas koplal te muk ahwalil mamalish te me masnak inale. Mele te mamale maskanish toh te sel stukel. Manchuk me hayash och ta muk ahwalil te kerem. Te lokel to ta chuk hibal at yashmo ta mukul nak ti hibale. O te me mero meba a te mo ta mukul nak ti hibale. Kilo te answiniketik ta balumilal tias mulambeyik ya tele. Manchuk mash ahtaba te yahvaldum yasventaine, ni haukik, ni hauk te patil al nich anetik yuun, te binashio tanik yashhil yuune. Hanish hich mero tohol tahyalel, ha pahal sok te yakuh tsaktik te ike. Eclesiastes capítulo 5. Te me aibila avalish ya pase, ya me avak utuk ta pasel. Te kalaliash va ta templo yun te diose, buen sahtaibilmesh ainat te ya. Mame hauk nashbah ta votan yak el milbil maht anil, hish te vitilias pasik te answiniketik te mas naik inale. Te mabayas naik te amen te vias pasike, te haate, nopzahan shan me bael tas el te diose, hunuk me avotan sha chumbeis pisils mandal. Mame ayuk bi oranash ya alom ta chapel tas tohol dios, ni ya aval ta ve, o ya aval ta hol ta avotan. Melete diose ay ta chulchan stukel, yan te haate ayata balumilal. Hayun sahtayame, mame nahtuk yashkot yakop te kalal yashkopuhate. Meletas kah bayalbi ya nop te yashwaiche hate, sok tas kah te bayal yashkopuhat yashlok bolkop ta ave. Te me aibila ya aval ya pasbeitas tuhol te diose, ora me shavak otuk ta pasel, melete diose mas mulan te mach masnak inale. Hayun pasame te bi ya aval ta hamal ya pastos tuhol te diose. Mele halek te kashel maik bi ya aval ya pase, havokol te me ya avale, pero te me patil mabayesh kota pase la une. Masha wagbi permiso te ave te yakbat ta lea mule, patil ya avalbei te mach atikumbiliun dios ta tohol, te ska hovil kop te hish la avale. Biun ya wak ilinuk dios yun te bila ya avale, sok te yashin ta kashel te bila pasoje. Hayun te haate, ta yolir te tohol ipal chinchin kopetik te pahal sok waichile, yaskan ya wak ta ile te avichotamuk te diose. Bitik lek sok bitik mal lekuk. Mame chahbuk inal ya wayuun, te me aya avil ta yantik lum te banti yakaldik ta utzinel te me baetike, sok te yishlanik ta pasel te bistohil ay tas toholike. Mele ay me yan mach akahal yuun te mach atoyole, in te mach atoyole, ay toshan mach akahal yun a, pero tasche balik, ay toshan yan mach amero toyol shan yuunik a. Hames toyesel yutis lekil te lum yuun tas kopike, sok te muk ahwalil yak ta atel tas lekup te sel te lum yuun tas kope. Te mach ashviketa yotan te takine, spisil ora ay toyan yaskanya yay at te hayeb ayish yuune.
te macha shbiketa yotan te kule halile, maik bi ora yayal te ais tsobol yuune. Hanime hich mero tohol tahyalel. Mele te me ay bayal abuune, hanish hich bayal ya Allahin. Biash lokat te aya abuune. Hashanish bal ya mulan yile te khayeb aya abuune. Te machesh atehe, manchuk me bayal yashve, o mayuk bayal yashve, pero hun me yotan yashwais pisil oras tukel. Yan stukel te kulehe, mash akota vayel yuun stukel te skulehale. Tabalu milal, ay bimero mel o tantixbah kilo. Ha te maches busan ipal kulehalil yuune. Hanishes tas vokol yuun a. Meletas kahnash te mas tohiluk mambahel chombahel, yashlah yuun spisil te skulehale. Te me ay tuls nichane, maikish ni shuhtuk ya yakbey hilel. Te bitil hultel tabalu milal, hanish hiches cha suhcham bael. Te bitil merot anal a te ayine, maik ni shuhtuk ya yich bael te sit te yat ele. Hamero mel o tantix bah ta melel. Mele te bitil tale, hanish hiches cha suhcham bael. Melel, bias ta a te mero bayal a tehe. Sokshan, te hayek al kushul tak inale, kushin ta ihkinal, kush obulsba, sok bayal svokol te kash tak inale. Te hoone lahtahta nael te bilalek yaskam pasel, sok te bimerot uhvile, ha te veel uchele, sok te yahkases kotantik tas tuun te sel te sit te katel tike. Te kash bayal vokoltik ta atel yuun te hayev nashkal la ya kushinukotik ta balumilal te diose. Ha nashkuuntik abi. Aito shan yan a, te mach a dioses akbot bayal skulehal yuune, yash akbot permiso yuun yasve ya yush te bisnup te skulehale. Mele te bitil binash kotantik ta atele, yun talem tas tohol Dios. Mele Dios ya akbotik bayal yutzil kotantik, mahauk yah naulaitik te bitil yashkash kuuntik al te kushulotik tak inale. Eclesiastés capítulo 6. Tabalo milal ay kilo yan te bilamero amen ay tapasel ta komunyon te answiniketike. Ay machatik yash akbot bayal skule haldik sok yutzis koplalik yun Dios. Maik falta yun spisil te bilayas kanyotanyas tun te sik. Pero mas akbotik permiso yun ya yaibik yutzilal spisil bitik a yun. Yan tikish ate machatik ya yaibe yutzilale. Hamerot tohol tahyalel, sok mel o tantiksba. Te vinike manchuk me ho vinik tahtus nichna, sok yesh kushin bayal havil, te me mabay yaibe yutzilal te bilaleke, sok te me maiks mukenal yish mukel a tek alal yesh lahe. Tamero melel, halek to kwem yuun tek ashem alale. Yuun, manchuk me hichnash yesh chay bayel tek inal te alale, ta ik inal te banti maik mach anabots bil yuune. Sok manchuk me mabaya yil tek ale, sok te maik bilalasna, pero halek ot yuun te hamero lasta lekil kush o tanil stukele. Ma hauk lek ot te vinike. Mele manchuk me kushin chamil havil, pero te me mabala yaibe yutzilal tes biluke, tohol kwem. Tas lahibal, pahalish batik tahunash yavil tas pisilik. Te ans vinike, puro atelnash a yuun yastas veel, pero maik bi ora yesh noshchut yuun. Bitik a yuun te mach aispihile, te mayuk yuun te mach amasnak inal, te manchuk hauk te aispihil tas nael te bitiliash kushin tak inale. Halek te bilayak kalatish ta yilele, mahauklek te bilayak tonash tas nael ta wotane. Pero hanish me hich merot tohol tahyalel, ha pahal sok te yahtzaktik te ike. Te bitik ay ta ora into, mero nameyish tila yich ak elsbile, sok na abilish bitik a. Maik machesh huyuun te yasaks ba sok te mache ha toyol yip yuune. Ay bila melel ay. Ha te banti ay bayal kopetik, te yash esma a te ishta kopetike, maik bila yash lok a. Ta mero melel, maik mach yasna te bila lektas tohol answinik te hayek al ah ta ibil tesh kushle hal te tohol koeme, te hayek al ak bil kushle hale, Hijmesh kash te bitil ashinale. Mach yesh albote ayuun te bila yesh kota pasel ta balumilal te kalala hemishe. Eclesiastés capítulo 7. Ayawais tohol talek te bila bayal skoplale.
Habayal yutzil te mach a buen lex coplale, hapek el scoplal te lekil perfume. Habayal yutzil te vik alil yash lahotike, mahauk bayal yutzil te vik alil ayinotike. Halek te bael tamukenale, mahauk lek te paskine. Melel te lahele, has lahibal spisil ansviniketik. Te mach atik kushulike, yameskan yasnaik. Halek te okele, mahauk lek te tseeje. Manchuk me yesh bolov kelavtik yun okel, pero shhamet yeshvat kotantik yun. Te mach aisp ihile, bayal vias nop yun te yesh lahe. Yan te mach amasnak inal, yeshvat tayotans paselkin. Habayal yutzil te akishti komel yun te mach aisp ihile, mahauk lek te me buen lek koplaltik yun te mach atik mas naik inal. Te see te mach atik mas naik inal, hapal sok te skopchish kala yak tak ahkele. Mero tohol nash tahyalel. Te utzinel yas himbeis hol te mach aispihile, te mach yish takin yun mat tohuk yesh chahbanwan, yash bolobs talel yun. Halek ta ayel te kala huish ta chapel at te kope, mahauklek ta ayel te kala yich hachele. Halek te me huna votan yesh kasha avokole, mahauklek te me toiba ayate. Mame shawak salat ilimba, melete ilimbae, Hayun stukelik te ansviniketik te mas naik inale. Mamesha hoko awai biyun te halek spisil te al kashemishe, melema hauk hichias hoko te mach ailex no pibal yune. Buenlek te pihil o tanil, sogesh yun te mach atik kushulik tabalumilale. Te me ainish bi agbil hiler yunike. Mele te pihil o tanil, yesh kol Taiwan, hanishichesh kol Taiwan te bitil te takine. Pero te pihil o tanil, Hameresh huyun ya yakbesh kushlehal te machesh chun tohtesel yune. Tzahta yavil talek te bilas pasot te diose. Machesh huyun yas tohtes te bilat otol pasbil yun te diose. Te me bi ora buen lek ayat ya awaye, ay ba me yutzila la away. Pero te me bi ora mal lekuk ayat ya awaye, ya meskanya anopa away. Meletas chebal talem tas tohol dios, sok te ansvinike, Mabayas na te bilayeshkotas venta tapatile. Tas pisilin to, kilohish te hayebish kal kushlon te mero maix ventel yakay te kushlehale, mero tohol tahyalel. Ay mach atik lahikish bael, manchuk me lek yotanik. Sok ay mach atik mero amen yotanik, pero manchuk me mero amen yotanik, bayal havil kushinik. Mameh kasheluk to ya kuya ba, sok mameh kashp ihuk ya wak aba. Bisven tayluk te mehat nish ya hina bae. Mameh kasheluk amen ya kuya ba. Sok mameh kasheluk bol ya kuya ba. Bisven tayluk yash lahat, te me matos tayora il yash lahate. Halek te me ya tsak into, sok mamesh kol bael tak ab te yane. Te mach ayish tamuk te diose, spisil melek yash kot yun stukel. Te mach ay spihile, yamesh agbot bayal yip yun te pihil o tanile. Mahawk bayal yipesh kot yun pamlum, te me ay lahun tul te ahwaliletik yune. Mele mayuk nihtuluk ta balumilal te merotto, te spisil ora hayas pas te bilal leke, te mayuk yas leis mule. Mame shavish ta venta ta spisil te bitigesh alote, hich me mabaya away at te bila amen ya yalbata koplal te abata une. Manchuk te me haat a naota lek, te ay bayal vuelta bila amen avalobeis koplal yantik. Slel pihil kop. Tas ventas pihil kotan och tzahtay kil talek, melete hoone la kalba te ay pihile, pero mash kota kotan. Mash kota kotan spisil bitil aye, mele chukul tan nael, maik mach yesh kota yotan. Och kat elin slel tas nael, ochon tas nopel, tas lel bi pihil kop yahtashan. Kota kotan te mero malekuk te bol o tanile, sok te hovil hol te mero amen ya kakbahtike. Ay biyan tao te kashem hish chal koem at te bitil te lahele, ha te ansias yakotik tas pes te yash petawan tas kabe. Te mach abinash yotan dios yune, mabayesh och tas kabs tukel. Yan te mach aita mulile, yamesh och tas pets tukel. Te bitil chapal kun te yah tabes ventail te bitik aye, hon te pihub te swane hone, hanash tao into. Mato bah tao te bilamero yakontas lele, ay tao tu le kilvinik tabanti yolil mil tah tulviniketik, pero te ansetike
maich tao nihtuluk lek ta yolil ta spisilik te ansetike. Hanash tao into, ha te bite buen toh yo tan pasot yun Dios te answiniketike, pero te answiniketik, chuhkulahish yunik te shkush lehaldike. Eclesiastés capítulo 8. Machas pas basok te mach ais pihile, machas nabes ven tail te bitik aye, te pihil o tanile, yas sakup tes beik inaltas tohol te vinike. Yas tseen sit yelav yashkot yuun, sokesh lekup sit yelav yuun. Chunels mandal muk ahwalil. Chumbeyames pasel tes mandal te muk ahwalile, mele hichme avalot ta hamal tas tohol Dios. Mame tulanuk yesh lokat bail tas tohol, mame shawak abat te bila yesh chahbanik te machatik amenike. Mele te muk ahwalil yesh huyas pas te bila yaskan yotan stukel. Teskop muk ahwalil, has la hibal yas pas mandal stukel. Maik mach yesh ichbot ta venta te yatele. Te mach yas kotesta pasel te mandalele, mame aik bi amen yesh kotas ventas stukel. Te mach ais pihile, yas nabi ora sok bia yut ya yak otuk ta pasel stukel. Tamero melel, ayorail, sok ais ventail ta pasel spisil te bila yaskam pasele. Pero te bimero ais vokol yun te vinike, ha te mash huyun snael te bi ora yash kot ta pasele. Sok maik mach yesh hu yash albot yun. Maik mach ayuel tas tohol kush lehal sok lahel. Maik mach ayuel tas tohol te kush lehal yun ya yak halahuke, sokhanish hich maik mach ayuel tas tohol te lahele. Maik mach ayshuyas koltais bahtas kap tes vokolile, te mach amene, mash koltayot yun te mach kash amene. Spisi lakil te kalalmero la kako tantas nael te vitik yak ta pasel ta balumilale, sok lakil te ayip te vinik ta yutsinel te shoy ta vinikile. Ay bitik te mayuk suen taile. Sok kilo te ay ans vinik te amen yotane, te kubula yaks baik tas tohol te chul templo, pero te kalal laje, bayal yutsis koplal yu unik las mukik. Taldum te banti las pas te bila amene, maik mach las naish te bila las pase. Hame te mayuk suen taile. Mele te biti mabala yish castigo ta ora yun te bila amene, ay me mach hayash bahtish yo tantas pasel te bila amene. Hichesh kotas venta te mach yakaltas leel smule, bayal havil kushulik tas leel smul. Te bih na oje, ha te mach atiyash chunik te diose, sok te ayichek ta muke, buen lek yash kotik. Yan te mach atik amen yo tanike, amen anis tukelik a. Teshkush de haldike, hich nashashkash te bitil ashinale, mele mabala yakik ta ichel ta muk Dios tukelik. Hichesh chigna ta balumila te bila maik sventail, ais vokolik te mach atik lekike, hich bitil ais vokolik te mach atik amene. Hich nish te viniketik te mero amenike, habinash yotanik, pahal sok te mach atik lekike. Hon yakal te mayuk sventail kweme. Hayuun te hoone, yakal te hayah mulan te yutzil o tanile, te bilayas kanyas pas te mach hayeb kal aishkush lehaliun Dios ta balumilale, ha te veel uchel, sokya ibeyel yutzilal te ainel ta balumilale. Te hanish agbot yun te yatel te hayeb kal agbot shkush lehal ta kinal yun te Diose. Te kalalaka ko tantas nopel soktas nael, soktas tzahtayel ta lex pisil te bitik yak ta pasel ta balumilale, Teilah na besventail at te mashkota yotan nihtuluk vinik te bias pas te Diose. Sok ni hauk te yakta chik nahel ta balumilale. Te hoone, mero la kak fuerza tas lel suhti, hasta maba och huayel yuun, pero maba lahtabey te suhti be. Manchuk miyayal te mach aisp ihile te yasnae, pero tamero melel mabas tao. Eclesiastés capítulo 9. Skoplal kushlehal soklahel. Tamero mele la kakta ko tantas nael spisil, pero hanash lahtah te aitas kap Dios te yatel te mach atik lekik, sok te aisp ihilike. Mabas nao nihtuluk te answiniketik te vitil ais koplal te kushtaiwanehe, ni haug te ilaiwanehe, manchuk me aitas sitik.
Mele pahal yakalik ta maliel yuun lahel tas pisilik, manchuk me tohik o ma tohuke. Manchuk me lek o ma lekuk, manchuk me lekup tesbil o ma lekup tesbiluke. Manchuk me yayak milbil maht anil o ma bayayak hanish hish te mach amaik smule o ha te mach ais mule. Te aibih kashel chapoje o ha te mach amaik bi kashel chapoje. Te bila amen yashkash ta pasel ta balumilale, ha te pahal kechel yashkot ta sventa ix pisilike. Sok yanshan, te bila yasnop ta shol sok ta yotan te answinike, nohel ta bila amen. Ha te mulile, ha unin bil yuun ta shol te hayek al kushule. Te bila meros lahibale, ha te koel ta mukenale. Pero aito shan bila lek yasmali te mache kushul toe, mele halek te tsi te kushul toe, mahauk lek te leon choch te lahemishe. Yan te machati kushulike, yas naik te puersa kechel yash lahike. Pero te machatik lahemikishe, maik bis naohik, sok ni aik bila yas taik, melek ashel chaybilikish ta otanil. Te yash la at te kushul yotane, te ilaiwane, sok te bilash bike ta yotane. Mashak isbaat te bila yejich pasel ta balumilale. Hayun ya kalbat, binuk nashme awotan ya shweat, sok binuk nashme awotan ya avuch te bino avu une. Mele buen lek yotan Dios yun te awatele. Spisiluk me ora buen saka kwa pak ya alap, spisiluk me ora ya awakbe perfume a hol. Binuk nashme awotan yash ainat soka vinam, ta spisil ora te ayak kush lehal te mayuk sventaile. Te haya yakba te Dios ta balumilale. Mele hanashme ya ta yun te bayal at la pasta balumilal. Fisil te biya shua uns pasele, pasame, hunme awotan sha pas. Mele ta mukenal te banti kechel yash bate, maik biya shuish ta pasel te ya. Sok maikish bi aita nael, maikish bi aita nopel, sok ni ayuk shans ventel te ya te pihil kope. Te bilamas tohiluk yah tahtik te kushulotike. Tabalumilal ayam bila kilo. Mahauk te mach huyun animal tias salavanta animale. Sok ni hauk te mach atik mas naik shivel tias salawanik ta guerra. Mahauk spisil ora ais veel yun te mach atik ais pihilike. Ni hauk kulehetik te mach atik ais nophibal yunike. Sok ni haukik te mach atik pihup tesbilik te buen malibilike. Tas pisilik tachin aknash te hichash kot tas ventaike. Sok yanshan, maik machas nao te vik alil yash kot yorail, hich kuen te vitil chayetik makal yash hil tas sakhibal. Hich te vitil hamalmut yash och ta petse. Hanish hich te answinike, shut maik bias naa, kalal yayil hulishtel yorail vokol tas tohol. Aishan yan te vila kilo tabalumilal, hich yakil te vitil ayich omero mug nophibale. Ay pamchinlum, maik bayal yahval, pero talta agviyel guerra yun tul muk ahvalil te bayal yipe. Te muk ahvalil tas hoyo balas pas mak ilik ta yak el guerra. Ta bay te chin pamlume, ay nainem tul vinik buen meba, pero bayal spihil. Yash huyun yaskoltay tas ventas spihil te lume. Pero maik mach esh naot yun te meba vinike. Tas pisil te vitik aye, ha toyos koplal te pihilile. Pero hon yakal ta hamal, ha kahals koplal te pihiltike, ma hauk te kiptike. Hauk meto mas ichotamuk te pihil kopyun te vinike, te me mayuk bi ayu une. Sok maik mach e yaibei te vilayayal te me ba vinike. Habuen lek ta ayel te lamalskop te machatik ais pihilike, ma hauk lek ta ayel te chinchonash avetik tas tohol te muk ahvalil yunik te machatik mas naik inale. Habayaleshtun te pihil kope, mahaugeshtun te atehibaletik yun guerra. Manchuk mehtulnash te mach hasta falta, kashel bayal vilayashin yun. Eclesiastés capítulo 10. Teja te lajeme, te metube, yesh abeyik te lekil perfume. Hanish me hich te palbol kope, yamesh aybe yutzil te lekil pihil kope. Te mach ais pihile, hayeshtal ta yotan te bila leke, pero te mach masnak inale, hayeshtal ta yotan te bila amen. Kalalesh ben ta be te mach masnak inale, yayak ta ile te mach pihil shole.
sok yayak tan nael te masnak inaltas tohol te yantike. Te miash ilinta tohol te mach ochem ta ahvalil, mame hausha vikita ya wat eliun. Meleha poshil kuem yun te mach yasta falta, te lamala votan ya waka batas tohol. Kuem ta kotan te ay falta yich pasel ta balumilale, te hanish hachem tas tohol te mach atik ochemik ta ahvalile. Te mach atik mero mas naik inale, haya yak veyik toyol yat el. Yan te mach atik ay skoplale, haya yak veyik tas venta te banti pek el skoplal te at ele. Ay kilo moso etik kahatik ta caballo, so kilo ahvaliletik te hayesh venta yakanik hichuk moso etik. Te mach yas hokschen, yamesh ay kuelte ya, te mach yas hinte tzake, yamesh ti otachan. Te mach yas valuiton, yamesh echente sot yuun. Te mach yas shot te sie, ora yas boxba yuun. Te meyash lah ye te yechehe, te memabayesh hushe, mero tulan yas kanish himel. Te vitik yayich pasel, halek te me buenlek yayich pasele, sok halek te me sok pihilil yayich pasele. Bistuk yayich monel chan te me ti avanishe, tohol chanish yayich monel. Te skop te mach ais pihile, yesh agbot yutzilk ina ya yuun, yan te skop te mach masnak inale, hanish yesh hinot yuun te skope. Mele puro amen kopetik yesh hach tayalel, sok has lahibal skop yesh kote bitik mero amen nasbae. Te mach masnak inale, ma vokuluk yesh vet yuun te biya yale. Mach yesh hu yuun yalel te bilaya toshkot ta pasele. Melel maik mach yesh hu yuun snael te bilaya shtal ta patil baele. Te mach atik masnaik inale, bayal yas mils baik ta atel, hich masnaik te banti ais belal te lume. Ay mes vokol te nación te me chin kerem ochem ta muk ahvalil yuune, sok te me yakal ta pask in aya sakuk inal yuun te ahvaliletike. Binash me yutzil te nación ay buen lekil ahvalil yuune, te kalayo rail te yashveik te ahvaliletik te ya, yashveik yuun yashtalshan yipike, sok mash ochik ta yakubel. Te mach achahe, yashay koels muhkil tesnae, taskah teschahile, yashin koel tesnae. Te veelile, yunya kaibetix buhts, te vino, yunya yich aibeyel yutzil, pero hayas pas falta te takine. Mame shalaban te muk ahvalile, mame aikvila ya aval ta votan tas tohol. Mame aikvila amen shaval tas tohol tehkulehe, manchuk me atukel ayat. Hame shana te yashvil te hamal mutetike, yamesh hu yunik te yashvayal veyike. Eclesiastés capítulo 11. Ak abael taha te abahe, tapatil ya me atashan. Pukame te vaik alaliash huawun te vitik aya uune, melemana biluka wuun te bimalekuk yashtaltas tohol te lumk inale. Te me ay bayal ya alel te tokale, ya me yak haal tal lumk inal. Manchuk me yash yal bael ta norte te tee, manchuk me yash yal bael ta sur, ta bayuk yash yal bael, pero te me yash hilish a. Te mach hayayil te bias pas te ike, ma bayayach umbahel. Sok te mach hayayil te tokaletike, ma bayas sobesites unube. Hich te bitil mabaya na bant yashvat te ike, sok hich te bitil mabaya na bitil yash chahvat tash utsme te alale. Hanish hich mashua wuns nael te bilayas pas te diose, ha te mach las pas pisil te bitik aye. Tsuname te atsunub ta sabe, sok tsunashan ta malkal, mele mashua wuns nael bailek yashkot. Te mehalek yashkot te ne la tsune, o ha te patilish la tsun, o te melek yashkot shchebalike. Buen tuhbil ta ayel te sakilk inale, sok buen lek yayil sitik te kale. Pero manchuk me yash kushinotik vayal havil, sok ya kaibetik yutzilal ta spisilik, pero ya meskanyah natik te vayal kal te ainel ta mukenal ta ihkinale. Spisil te bitik kechel ta talele, mero tohol ta yalel. Tohtesel tas tohol achishetik keremetik. Mulan beya yutzila kushlehal chieletik, ay beyek yutzilal te achielike. Mele buen lek toshan ayat, sok ya toshu avuun. Pas beya te beyas mulan te avotane, sok tas pisil te bitik ya avile. Pero ya meskante ya na te Dios ya yichbata ven tas pisile.
Lok esa ta hol te bitiayak mel o tane, sok choha lok el te chukul kopetike. Mele te yutzilal te achiele, kashel nash ay, mero tohol tahyalel. Eclesiastés capítulo 12. Naame te pasoane abun te bitil chiela toe, te bitil matostaujuk yo rail te avokol te kalal yesh mamalu bate. Mele yames ta yo rail te hichia avale. Kashel mahtabe yutzilal yakay te kushlehal tak inale, te shate. Pas vea yat el Dios ta ora yotik, kalal matoshtub ta si te shohovil te kal, te u, sok te eketike, sok te kalamato sosba te avokole. Yash kot yo rail te yash hachik ta nihkel te akabe, sok yash lahyip te avakane. Yash kot yo rail te vokol yash veat yun maikis bakel te ave, sok mas chikna hishk inal yun boloben te asite. Hich ora yash mak te achikine, sok mas chikna ya awai te skop te molinoe. Yame shiv te sa te skop te hamal mutetik, yame shivat te yash beenat ta banti toyol, sok aime shivel ya awai te yash beenat ta bebetik. Yame shach ta sakobel te ahole, yash lahyip te abaketale, sok mas tun ahun te poshile te ya yakshans butsk inal ya awai yuune. Mele yas tayo rail te yash baat ta mukenal, ta kaye yamesh chikna yok el te machatik ya yok etayate. Naame te paswane abuun te bitil matos tao yo rail te ashtush te chahan pasbil ta plata, sok mato babuyem te oshon pasbil ta oro. Sok mato top enuk te kib ta stiil te slok ib hae. Sok te mato shet emuk te skaruchail te slok esibal te hae. Te kalal yash kashe, te tsubilume ya sut sham bael talum, hishnish te bitil aita nelalto. Te chulelale ya sut sham bael tas tohol Dios, mele hanish la yak a. Hon te pihup te svanejone, yak kalshan, mero tohol tahyalel, shon, tas pisil, mero tohol tahyalel. Slahibal kopetik. Bayal ayis pihil yotan te pihup te svaneje, hich bayal vila yakbes nop te answiniketike. Sok la tarea tas nopel mero bayal pihil kopetik, sok wen lekshmelmon las chap. La yakta yotan tas leel te kopetik te snupiash kote, sventa yun hichme buent uhbil tat sibuyel yashkot yun a te vitik meros melelile. Te pihil kopetik yun te machatik ais pihilike, hich kuemik te vitil chikote yakishtik tohtesel ae. Te kala yich ohish chahbanel a, hich kuemik te vitil estakaetik te wenlek yich ohik tzapele. Tzabil yun tulnash kanantaywane. Te viah tahtik tas ventaike, hati yal kaitik tias kanyah tzahtay bahtike. Te spasel tsobol libroitik maiks lahibal, te bayal viah noptike, yash lubotik yun. Lahish ta alel te kopetike, spisila yich ish alel. Ich atamuk te diose, chumbeya te mandaldetik yune, mele hanash tas pisil te aitas ventas pasel te answiniketike. Dios meya yich botik ta ventas pisil te kateltike, manchuk melek o malekuk, manchuk me muken las pastik.